Dobar dan. Ovo je nova epizoda, specijalna epizoda podcasta Prva linija. I nakon dugo vremena opet se konačno vraćamo u Drugom svjetskom ratu, što će zasigurno razveseliti neke od naših gledatelja. Naš stručni komentator u ovoj epizodi, kao i drugima u Drugom svjetskom ratu, je Matija Blače sa YouTube kanala Codex Militarija. Dobar dan, Matija. Dobar dan. Matija, hvala ti što si se odazvao na ovaj poziv. Pa prije nego otkrijemo našim gledateljima čime ćemo se točno baviti u ovoj epizodi, samo nam malo kratko ispričaj o svojem kanalu i što mogu naši gledatelji pogledati tamo. Kao i ovdje, osnova moga kanala je vojna povijest, prvenstveno pomorska povijest, ali i drugi aspekti, ali trudim se pokrivati aktualna vojna događanja i vojne tehnologije i promjene doktrine kako se ona događaju. A naročito bi našim gledateljima preporučio da posjete moj kanal zato što video koji će izaći sat vremena nakon ovog podcasta se izravno nastavlja na današnju temu, pa eto možete imati jedan veliki blok o njoj. Sad ćemo onda i otkriti našim gledateljima. Tema naša današnje je sjevernoafrička kampanja tijekom Drugog svjetskog rata. Radi se sasvim sigurno o jednom od najprepoznatljivijih bojišta tijekom Drugog svjetskog rata. Jako dobro dokumentiranom, tona knjiga je napisana, dokumentaraca je snimljeno i tako dalje. Čak je dobio i svoj vrlo, možemo reći ne nužno popularni, ali infamous board game, to jest igru koju možete igrati sa svojim prijateljima, koji se predvidljivo zove North African Campaign, a toliko je komplicirana da kruži glas da ju niko nikad zapravo nije završio, to jest trebalo bi se igrati do 20 godina. Bez da puno duljimo, ajmo se mi baciti na sam kontekst. Šta je zapravo prethodilo bitkama u Sjevernoj Africi? Koje su strane tu bile uključene? Koje smo države uopće imali? Pa bismo možda za početak mogli postaviti malo, Matija, baš to. Jesmo li imali neovisne države u tom trenutku u Sjevernoj Africi ili Istočnoj Africi, koja je isto dio tog bojišta bila? Koje smo kolonije imali i koji je tu zapravo bio status velikih kolonijalnih sila, recimo sredinom 1930-ih? Da, to je možda najlakše objasniti ako krenemo geografski od zapada prema istoka. Dakle, prvo imamo francuske kolonije, Maroko, Alžir i Tunis. I to je ovaj lijevi dio Mediterana. I one su bile tada u ovom razdoblju o kojem govorimo, dakle, početak Drugog svjetskog rata pod francuskom upravom, a kasnije pod Višijevskom Francuskom. Dakle, nisu bile onaj mali dio kolonija koje su prebjegle slobodnim Francuzima i generalu de Gaulle. One su imale je čudan status, načelno nisu bile protiv Njemaca, a britanska bombardiranja francuske flote u Mersey-u-Kebiru su stvorila čak i jedan antagonizam Francuza prema Velikoj Britaniji. Tako da je to Višijevsko područje bilo relativno nedefinirano, ali definitivno nije bilo protu-njemačko. Nakon toga dolazimo do talijanskih kolonija, njihove Libije, i nakon toga idemo do Egipta koji je bio samostalan, ali efektivno početkom Drugog svjetskog rata Velika Britanija preuzela kontrolu nad njim, naročito u vojnom smislu. Dakle, iako nije imao službeno taj status, praktički je bio britanska kolonija. Bliski istok je bio podijeljen između Francuske i Velike Britanije, znamo iza Prvog svjetskog rata, Sykes-Picot sporazum i to. To su ponovno bile višijevske trupe i britanske kolonije, recimo Irak primjerice, gdje je kasnije bio jedan ustanak i problema. I ako idemo dolje prema jugu, onda nailazimo na britanski Sudan, koloniju, i općenito cijeli Bliski istok, saudijsko-arabijski poluotok je bio pod britanskom vlašću. I tu dolazimo do talijanske Eritreje, koja je bila osnovana još 1800 i neke godine. Nakon toga imamo Somaliju, jedinu samostalnu afričku državu. U doba Drugog svjetskog rata neposredno prije bila je pod carem Haile Selassijem, poznat njihov vladar. I nakon toga imamo jedan... Pardon, misliš tu na Etiopiju? Etiopiju, pardon. Da, nakon toga imamo opet jedan dio francuske i britanske obale, britanska Somalija, francuska Somalija i talijanska Somalija, koja se dala dolje na jugu rta Afrike, koja je puno veća od britanskih i francuskih posjeda. I nakon toga dolazimo do britanske Kenije, koja je opet britanska kolonija. Dakle, to govorimo sa 1934. do Prvog svjetskog rata. Cijela ta sjeverna i istočna Afrika i Bliski istok su podijeljeni između Francuza, Britanaca i Talijana uz nezavisnu Etiopiju.
Sad bih postavio jedno posebno pitanje vezano ovdje samo uz značaj Egipta, jel nominalno neovisnog, zapravo pod vrlo snažnim, izrazito snažnim britanskim utjecajem, što više čak su Britanci upravljali njihovom vanjskom politikom do 36. I službeno, a ne samo i neslužbeno. Koji je značaj bio Egipta i Suezkog kanala za to cijelo područje i konkretno za Britansko carstvo? Je li se radilo tu samo o tome da je taj Suezki kanal naprosto bio toliko važan prolaz morski, preko kojeg je išlo većina svjetske trgovine i većina komunikacija Britanskog carstva, same Velike Britanije prema svojim kolonijama i ostatku Commonwealtha, ili je tu igra isto bila i nafta na Arapskom poluotoku već u tom trenutku, ili ima još nešto treće što je bilo važno? Nafta nije bila toliko važna u tom trenutku, tek su se otkrivala ta nalazišta, a značaj nafte je još uvijek rastao. Znači, govorimo o razdoblju kad je ipak jedan dobar dio, recimo sve željeznice i dobar dio trgovačkih brodova još uvijek išao na ugljen. Nafta je tek tu bila prijelazno gorivo i tek je postajala glavnim resursom. Bila je super važna, ali nisu ta nalazišta, ta izdašna nalazišta još otkrivena u punom opsegu kako ih danas poznajemo. Tako da nije u tom smislu bila presudna, ali je definitivno bila presudna, kako se rekao, kao pomorska arterija između Europe i Azije. I to je bio najkraći prolaz, jer alternativa je bila ići oko cijele Afrike. Britanci su dosta uložili u svoje pomorske baze u Aleksandriji, tako da je u Singapuru Aleksandrija bila najrazvijenija kao pomorska luka koja je mogla servisirati velike brodove, jer Velika Britanija imala flotu rasutu po cijelom svijetu. A čak i nakon kad je opstanak Velike Britanije bio upitan u bitci za Britaniju, Aleksandrija se smatrala idućom prijestolnicom carstva. Dakle, mjesto s kojeg će se nastaviti borba protiv Njemaca, jer u slučaju da Velika Britanija padne, to bi bio teritorij najbliže Europi s kojeg bi se mogao ponovno osvojiti taj stari kontinent. Dakle, sigurno neophodna da poveže Veliku Britaniju i njena ogromne kolonije u Indiji, Australiji i dalje na Dalekom istoku. Ajmo mi sad onda uskočiti baš u našu priču u određeno razdoblje i u određenu zemlju. Radi se o Etiopiji, spomenuo si jedna od rijetkih zapravo to je jedna od rijetkih zemalja koja uopće nije kolonizirana od strane Europljana. Mislim da uz Japan, Tajland, ne znam ima li još neko. Kao što si rekao, car Haile Selassie tad vlada, kasnije dobio i cijelu svoju rastafarijansku religiju samo, ali o tom potom. Zašto i kada je ta neovisna Etiopija postala metom Mussolinijeve Italije? Ovako, idemo malo kratko, ali malo dalje u povijest. Dakle, u drugoj polovici 19. stoljeća je bilo razdoblje takozvani Rush for Africa, utrka za Afriku, gdje su sve europske zemlje, uključujući i Njemačku, koja je imala svoje posjede u Africi u Prvom svjetskom ratu i vrlo zanimljivu vojnu kampanju tamo. I genocid u Namibiji. Naravno. Nažalost ne jedini. Da. U svim tim državama. Države su pokušavale zauzeti što veći dio teritorija Afrike kroz 19. stoljeće. Italija, koja se ujedinila i stekla svoju neovisnost, je bila dio toga. I oni su prvo 1869. Jedna brodarska njihova kompanija je kupila teritorij u Eritreji, dakle između Sudana i Etiopije, za 6.000 talera Marije Terezije, što nemam pojma koliko se prenosi u današnje valute. Od dva arapska zemljoposljednika je otkupljena, Asab se zvala. Prva kolonija je 1882. dobila status prve talijanske kolonije. Ista stvar se odvijala na jugu, u talijanskoj Somaliji. Dakle, imamo dvije talijanske kolonije koje su i Etiopiju u sredini. Imamo prvi sukob, nije rat, ne zove se rat povijesno, 1887. do 1889. kad se Italija proširila na susjedne teritorije i sklopila sporazum sa ondašnjim vladarima, sultanima koji su vladali Etiopijom. Iako je Etiopija načelno bila pod Turskim carstvom, to Tursko carstvo je bilo potpuno disfunkcionalno, tako da čak nije Italija za taj teritorij ratovala sa Etiopijom, nego s lokalnim emirima iz tog područja. I onda je sklopila neki mir sa sultanom kojim se nije uopće dalo gnjaviti. On je imao veće probleme unutarnje pobune od Talijana na sjeveru. No, dolazimo do 1895. i prvog talijansko-etiopijskog rata. Dakle, pravi rat gdje Italija objavljuje rat i kreće u osvajanje prema jugu. No, u bitci kod Adve 1896. na samom kraju 19. stoljeća Talijani doživljavaju poraz.
U toj bici 17.000 talijanskih vojnika je poraženo od strane 100.000 etiopijskih. Obje strane imaju po 50 komada artiljerije i jurišima, hladnim oružjem. Slomljen je prvo 2 talijanske brigade, ostale su se povukle u neredu. I to znači da su ostale predratne granice, ali da je Etiopija, nakon što je pobijedila europsku kolonijalnu silu, stekla respekt i puno bolji diplomatski status nego ranije, kao jedino samostalno Afričko carstvo. Tu je ona počela biti respektirana, kasnije je pozvana u Ligu nacija i sve to. I svi velike sile, poput Velike Britanije, Francuska je jako puno investirala u odnose sa Etiopijom. I dakle, govorimo o stvaranju jednog ozbiljne velike države. No, Mussolini, tako opsjednut obnavljanjem Rimskog carstva i italijanskim nacionalizmom, vidi da je Etiopija ipak slabija od Italije i da je ona najmekša od tih država na koje se može proširiti talijanski utjecaj. I 1935. pokreće drugi talijanski etiopski rat, dakle 40 godina nakon prvoga, 40 godina Etiopija imala svoju samostalnost. I tu imamo vrlo zanimljivu diplomatsku situaciju, ne mogu sad preduboko ulaziti u nju. Velika Britanija i Francuska su popuštale Italiji, puštale su ju da radi što želi, zato što su htjeli potencijalnog saveznika protiv Hitlera. A Hitler je pomagao Etiopiju sa 16.000 pušaka i 50 strojnica, zato da Italija ne dobije prebrzo, da upadne u krizu u Ligi naroda, pa da Njemačka dođe kao spasitelj Italiji. Dakle, komplicirana diplomatska situacija. Vojna je bila malo jednostavnija. Italija je okupila 685.000 talijanskih vojnika protiv oko 500.000 etiopijskih. Italija imala 600 tenkova, imala je artiljerije i zrakoplova. Samo pola etiopskih vojnika imalo pušaka, su imali puške, a samo pola od tih su bile moderne, ostale su bile stare muškete. Italijani su relativno sporo napredovali s obzirom na tu premoć i morali su se pomoći bojnim otrovima da ubrzaju svoje napredovanje i to je slomilo etiopski otpor. Nakon godinu dana rata 36. su ušli u Adis Ababu, a ostatak države je pacificiran kroz iduće 3 godine. Adis Ababa je prijestolnica Etiopije i to je značio politički slom. Car Haile Selassie je odletio da bi tražio pomoć kod zapadnih sila kroz Ligu nacija. Liga nacija je uvela sankcije Italiji 35. godine, ali one su povučene 36. godine. To je ta politika popuštanja koja se nije odnosila samo na Hitlera, nego i na Mussolinija, da bi na kraju, zbog talijanskih zločina i otkrivanja korištenja bojnih otrova, 37. Liga nacija kritizirala kao blok Italiju. Italija je u protestu izjurila iz Lige nacija. Ti zločini su zapravo bili dosta strašni. Mislim da sam negdje pročitao da kad je propao jedan od atentata na nekog talijanskog zapovjednika, Rodolfa Grazianija. Feldmaršala, znači čak. U Addis Abebi, da je talijanskim vojnicima su maltene dane odriješene ruke, 3 dana divljete, radite orgije nasilja. I da je tu pobijeno, da su samo tu pobijeni navodno bili 10.000 ljudi. Da, govori se i do 30.000, uz još nekoliko manjih isto pokolja nad redovnicima i nije talijanska vlast bila, mislim, bila je to klasična kolonijalna vlast i definitivno su ti zločini pomogli kasnije ustancima protiv talijanskih trupa, što ćemo vidjeti u budućnosti. Etiopija je pala. Što je sa drugim važnim talijanskim položajem ovaj put u Sjevernoj Africi, a tu govorimo o Libiji? Libija je zauzeta Turskog carstva 1911. Dakle, kako se Turska bolesnik Europe raspadala uoči Prvog svjetskog rata, tako je Italija vojno preuzela teritorij Libije. Osnovane su kolonije Tripolitanija i Cirenaika. Tripolitanija imala Tripoli za sjedište, Cirenaika Bengazi. I bio pustinski fezan. 1934. te 3 provincije su ujedinjene u jedinstvenu koloniju talijansku Libiju. I Rodolfo Graziani je ponovno preuzeo 1939. kao guverner nakon što je tu naslijedio Itala Balba, koji je napravio tu Via Balbiju, obalnu cestu od 600 km. Talijani su počeli graditi i pruge. Još nije nafta bila otkrivena u Libiji. To je vrlo važno. Na Bliskom istoku se znalo da postoji, ali ne u kojim količinama. U Libiji se nije uopće znalo da postoji u tom trenutku. Mislim da bi možda i Drugi svjetski rat malo drugačije izgledao da su Talijani znali za naftu u Libiji, ali nisu u tom trenutku.
dolazimo već mi sad do Drugog svjetskog rata i sad već smo pokrili jedan dio ovog šireg bojišta, možemo reći kako gledamo kao Mediteran, u epizodi gdje smo govorili o operacijama na Balkanu, konkretno u Grčkoj i na Kreti. Međutim, prije nego što je došlo do toga, 1940. to jest u trenutku kada Hitlerove trupe marširaju kroz Francusku i vrlo je jasno da će Pariz pasti i da će se tu izvojevati velika pobjeda. Mussolini se pomamio, sam si to ispričao isto kad smo govorili o toj epizodi, odlučio je objaviti rat Francuskoj i Velikoj Britaniji 10.6.1940. Što znači da te njegove trupe u Libiji ujednom zapravo postaju susjedi državi, to jest trupama britanskim kojima su netom prije toga objavili rat. Što se tu događa? Jel su odmah krenuli sukobi u tom lipnju 40. ili je to ipak malo tinjalo pa tek onda krenulo? Nije krenulo odmah, Mussolini je htio da krene odmah, ali talijanska vojska je zapravo bila realno nepripremljena. Rodolfo Graziani je imao dovoljno ljudi da nadvlada Britance. 150.000 naprema 36. 6 oklopnih vozila naprema 250 britanskih tenkova, ih premoć u artiljeriji i zrakoplovstvu. Ali britanske formacije su pretežito bile mobilne, dakle motorizirane i oklopljene, a talijanske pretežito pješačke uz nedovoljno kamiona da se pomoći. Onda je Rodolfo Graziani odgađao početak ofenzivnih operacija protiv Velike Britanije. Pomoglo mu je sklapanje mira s Francuskom, to je višinska Francuska, on nije više morao držati trupe na zapadu. Ali mogao ih je sve prebaciti na istok, ali na istoku je problem bila opskrba. No, konačno, bilo mu je ili napreduje ili dobivaš otkaz kao guverner u talijanskoj Libiji i konačno su krenuli 9.9., dakle 3 mjeseca nakon objave rata. Prvi konkretni sukobi su započeli. Britanci su se povlačili jer pošto su imali 5 puta manje trupa, nisu htjeli ući u odlučnu bitku i međutim Talijani su napravili 130 km do Sidi Baranija i stali. Nedostatak kamiona i opskrbe je značio da je i voda i hrana i gorivo bilo teško dopremiti na prvu liniju. Graziani nije baš bio neki odlučni i agresivni zapovjednik, igrao je na sigurno. Zauzeo 130 km teritorija do Egipta i to je bilo to. Moram pitati, ko je bio s druge strane nasuprot Grazianiju? Ko je tada zapovjedao britanskim trupama? General Wavell, a još su kao niži zapovjednici bili O'Connor, Gott i kasnije Ritchie. Ali Wavell je glavni. Koji je bio potez onda generala Wavella nakon što su Italijani napredovali tih 130 km pa stali? Jel su oni pripremali već neki protuudar, krenuli odmah ili pričekali isto malo? Čekali su dobra 3 mjeseca da vide što će se dogoditi. Utvrdili su sa svojim pozicijama ispred Sidi Baranija, ali ništa se nije događalo. Ja mislim da njima doslovno dosadilo i onda su planirali ograničenu ofenzivnu operaciju koja je trebala trajati 5 dana, s namjerom da se ispita talijanska pozadina, da se eventualno spali koje skladište i da se onda povuku nazad na početne linije. Ali ofenziva je imala dozvolu da se nastavi u slučaju početnih uspjeha. I to se zove operacija Kompas. Krenula je 10.12.40. Dakle, pred sam kraj. I britanske trupe su se probile kroz pustinju, jer kad gledamo, ovo je važno za sve buduće bitke. Uvijek imamo obalnu cestu i onda pustinski teren što idemo dublje prema unutrašnjosti. Ima nekih obalnih planina tu i tamo, ali generalno komunikacije su bile bolje uz obalu i lošije kroz pustinju. Kroz pustinju se moglo proći vozilima, pješke baš i ne. Ali to je stvaralo prvo probleme zbog kvarova vozila u tom terenu, drugo zbog opskrbe koja opet morala ići kroz pustinju. Ali manje ofenzivne akcije su se mogle poduzeti kroz pustinju. Ako bi postigle odlučan uspjeh, spojile bi se sa obalnim trupama i to je bio način na koji su i Britanci, i Njemci, Italijani ratovali idućih nekoliko godina, kako ćemo vidjeti. Moram te pitati, u koju dubinu se išlo u tim prodorima kroz pustinju? Kad kažem dubinu, mislim udaljenost od obale. Sad, ovisi od ofenzive do ofenzive, jer kako je sve više trupa bilo koncentrirano, tako su i obrane bile sve dublje i dublje. U ovom slučaju govorimo o nekih 40-50 km od obale, ali kasnije u nekim bitkama će to biti još i više. I kako je dalje tekla ta operacija Kompas? Sidi Barani je ubrzo dostignut i 40.000 talijanskih vojnika se u opkoljenom Sidi Baraniju predalo.
Nisu pružali otpor niti 24 sata. Šokantno. Znam da, moram to reći, spominjao sam i ranije, Francuzi imaju lošu reputaciju. U odnosu na ovo što su Talijani radili, Francuzi su bogovi rata. Stvarno. Dakle, talijanske trupe su se počele povlačiti, a Britanci su pokušavali bilo cestom, bilo kroz pustinju ponovno zaobići i presjeći ih. 5.1., dakle mjesec dana, nešto kraće od mjesec dana nakon početka, Australci su zauzeli Bardiju, koja je bila opet jedna važna utvrda uz obalu. U Bardiji je zarobljeno 42.000 vojnika. Pardon, jel tu govorimo o Libiji sad već ovim položajima? Da. Dakle, Sidi Barani je bio u Egiptu, a nakon toga Bardija je već u Libiji i 6.1. dan iza počinje opsada Tobruka. Prva opsada Tobruka. 25.000 Talijana brani Tobruk, punih 16 dana. Nakon toga se predaju. Nisu dobili nikakvo uvjerenje da će opskrba putem mora biti moguća, jer u to doba bijesne i pomorske bitke u Mediteranu između talijanske i britanske mornarice, ali Tobruk se nije moglo opskrbljivati s mora, 25.000 ljudi se predalo. Nastavlja se talijansko povlačenje, Bedafom. Sad, kod ovog dijela teritorija moramo imati na umu da postoji taj jedan zaokret gdje se nalazi Bengazi, gdje je moguće ići ili obalom ili presjeći direktno dijagonalom kroz pustinju. Postojala je određena cesta, ne jako dobra, ali oklopne formacije su mogle proći kroz nju i to su točno Britanci napravili. Dakle, poslali su grupu od 2000 ljudi, Long Range Desert Group, dakle to su u principu bili džipovi kamioni sa strojnicama, da presjeku povlačenje Talijana iz Bengazija. Australci su napredovali sa sjevera obalom, a Britanci su presjekli put Talijanima. I kasnije su dobili oklopna pojačanja, talijanski protunapadi nisu uspjeli, Britanci su doslovno sa svojim tenkovima išli uz talijansku kolonu i rešetali s lijeve strane. 25.000 ljudi se predalo ispred Bengazija i nakon toga se i sam Bengazi predao. I time su Britanci u neka 2 mjeseca, dakle Bengazi je pao 7.3. U 4 mjeseca su zauzeli pola Libije. Talijanima od velikih gradova ostao samo Tripoli. Ali problem je što se ta opskrbna situacija sad okrenula. Sad su Britanci, koji su inače primali opskrbu iz Aleksandrije, imali opskrbnu liniju od 2000 km, a Talijani svega 500 do Tripolija, što je bilo puno lakše. I kod El Agila je osnovana nova talijanska obrambena linija i tu je konačno britansko napredovanje prvenstveno kroz iscrpljivanje britanskih trupa. Dakle, bili su umorni nakon toliko prijeđenih kilometara, opskrba je bila loša i vozila su se raspadala, trebala su servis, a ratna situacija u Grčkoj je išla nagore. Dakle, ne zbog talijanskog otpora, nego zbog svoje iscrpljenosti Britanci su stali. I da je i taj rezultat operacije Kompas je 2000 britanskih gubitaka, 150.000 talijanskih. Od toga je većina zarobljenih, pretpostavljam. Nekih 135.000 zarobljenih, ostali poginuli, ranjeni, nestali. 400 tenkova, 500 zrakoplova i 800 topova je također zarobljeno. Prosti, mala digresija. Čini mi se znači da cijelo vrijeme kad govorimo o ovom ratištu, u nedostatku bolje usporedbe, izgleda to kao jojo malo. Ono, neko potegne pa se vrati nazad. Neko drugi potegne pa se vrati nazad. I kogod napreduje, jako napreduje, dolazi u situaciju da ima ozbiljnih problema u komunikaciji, logistici i dobivanju zaliha. Točno. Zalihe su bile apsolutno ključne. I postojala su 2 načina, odnosno 3, ali zračni transport nije bio dovoljno moćan za neke ozbiljnije. Dakle, ili kopneno, što je bilo pretežito, ili pomorsko, što je pak bilo otvoreno napadima druge strane. Britanci su imali Maltu kao bazu s koje su ometali talijansku opskrbu, a Talijani su imali i Siciliju i kasnije, 41. Kretu s koje su mogli presjeći britanske konvoje. Ajmo mi sad se vratiti na kraj te operacije Kompas. Spomenuo si da se situacija u Grčkoj, koju je Mussolini vrlo optimistično napravio iz Albanije, drastično pogoršala za Talijane. Kao što si sad samo pisao, drastično im se pogoršala i situacija u sjevernoj Italiji i bilo je vrlo očito da oni bez pomoći Nijemaca ne mogu ratovati. Dodao bih još samo, ne samo da su imali Sjevernu Afriku i Grčku kao ratišta, nego i u to vrijeme se događala i pobuna u Iraku, koja eventualno vezala 2 britanske divizije,
a talijanska Somalija, ta velika nova kolonija, je također imala velik broj talijanskih trupa. Dakle, ne 2, nego 4 ratišta u isti trenutak, krajem 40. početkom 41. godine. Recite nama zašto se onda Hitler konačno odlučio tu pomoć i kada Mussoliniju i koje je to efekt imalo na ratište u Sjevernoj Africi i na Britance koji su isto morali svoje trupe slati na druga bojišta? Mussolini je zatražio pomoć od svog saveznika. Hitler nije baš shvaćao Sjevernu Afriku kao ključno bojište. I međutim, negdje u listopadu 40. godine donesena je odluka da će neke trupe ipak biti poslane, kao i da će Luftwaffe biti ojačana da pojača talijansko zrakoplovstvo u Mediteranu. Njemačke trupe su počele se iskrcavati u Tripoliju 4 mjeseca kasnije, dakle u veljači 41. godine. Za zapovjednika je odabran Erwin Rommel, koji je bio prvo Hitlerov tjelohranitelj, a onda je bio junak Prvog svjetskog rata i lobirao je da mu se dodijeli 7. oklopna divizija invaziji Francuske, gdje je bio, pričali smo o tome, super uspješan. I onda je lobirao kod svog prijatelja Hitlera da dobije i ovo zapovjedništvo i dobio ga je na kraju. Hitler se nije nadao zauzeti Sjevernu Afriku. Nisu s tim ciljem. Poslane su samo divizija i pol, 2 divizije u početku, da se održi talijanska vlast u Tripoliju, da se Britanci nastave iscrpljivati u tim bitkama i da Italija ne doživi toliki poraz koji bi ju možda izbacio iz rata. Uz jednu sam malo digresiju ovdje. Spomenuo si da je Rommel tu već bio poznati general i pričali smo o tome o invaziji na Francusku i uspjesima koje je tamo ostvario. Može li se reći da je već u tom trenutku on bio neka generalska zvijezda ili kvazi zvijezda, ili se taj zapravo mit o Rommelu počinje stvarati tek u Sjevernoj Africi? Dotaknut ćemo se mi toga i kad završimo cijelu epizodu i kad završimo i cijeli Drugi svjetski rat jednom isto, jer ima tu dosta i legendi i činjenica, ali u tom trenutku je li Rommel već zvijezda ili netko od koga se možda očekuje više? Kod saveznika ne. On je svoje ime kod Britanaca i Amerikanaca stvorio tek kasnije u Africi. U Njemačkoj je bio zvijezda zato što je u Prvom svjetskom ratu dobio Pour le Mérite, dakle Blue Max, ono najviše odlikovanje, samo 700 ljudi u cijelom Prvom svjetskom ratu ga je dobio, a on ga je dobio kao pripadnik pješadije, što je izuzetno teško. Kada ga dobije pješadija se najviše iskrvari za svoje medalje, od svih drugih rodova. Onda je napisao knjigu Pješadija napada i bio je voditelj odjela SS-a koji je čuvao Leibstandarte Adolf Hitler bataljuna u to doba, kasnije tog postava divizija. Nije imao obrazovanje general štaba. Znači nije imao obrazovanje koje su drugi njemački generali tog ranga, general lojtnanta. Kad je došao u Afriku, promoviran je general lojtnanta, general poručnik. I zato ga drugi njemački generali nisu jako voljeli i njemačko zapovjedništvo ga nikako nije voljelo, zato što nije slušao naredbe. Ali Hitler je volio takve ljude koji daju rezultate uz agresivan pristup. Tako da je definitivno njegovo prijateljstvo s Hitlerom pomoglo da dobije ovo zapovjedništvo, a tek tu je postao zaista poznat kasnije. Koji su onda bili prvi potezi Rommela kad je došao u Sjevernu Afriku? I odmah ću u startu postaviti malo koji je bio njegov odnos prema talijanskim trupama? Jesu li one bile pod njim, jesu li one ratovale uz Njemce? Kako je to išlo uopće u narednom razdoblju? Odnos Njemaca i Italijana je kompleksan. I u ovom ratištu, i na Mediteranu, i u Sovjetskom savezu gdje su Italijani ratovali. Ali Rommel je bio podređen talijanskom zapovjedništvu. A da? Da. Znači, čak i izvan njemačke strukture je bio direktno podređen komandi Supremo. Njegov oklopni korpus, dodali su mu još jednu talijansku oklopnu diviziju Ariete, koja će kasnije postati dosta poznata, možda najpoznatija talijanska divizija. Ali problem je bio što Rommel nije slušao niti svoje zapovjedništvo, a kamoli da će slušati talijansko zapovjedništvo. I što za očekivati od takvog čovjeka kad mu se da divizija i pol u pustinji, a jasno je da su britanske trupe na rubu snaga, na izmaku zaliha. Prosti, kad govorimo o diviziji, o kojim brojkama tu govorimo? Čisto da... 10.000 ljudi i oko 200-250 tenkova u punom formacijskom stanju. Može to ići do 17.000, da sad ne duljim, ali ovo su bile lake divizije, dakle improvizirane divizije. Rommel nije dobio najbolje što Njemačka ima, nego improvizirane ostatke bataljuna i brigada koji su tamo na terenu spajani u divizije. Tako da
kad kažem divizija, 10.000 ljudi je dobra mjera. I koji je onda bio tu prvi potez Rommela? Jer on već tu pripremio neku operaciju, iznenadio saveznike i kad možemo govoriti o onoj famoznoj operacion Sonnenblaum? On je iznenadio ne saveznike, nego i svoje saveznike. Dakle, njegove naredbe su bile da drži liniju kod El Agheile, ali da ima dozvolu za agresivno izviđanje ako želi. Kad date Rommelu dozvolu za agresivno izviđanje, to znači on će krenuti u napad. I on je odmah, čim je prikupio diviziju i pol svojih trupa kroz mjesec dana transporta, je transport iskrcavali, pokrenuo je da, dakle, u veljači su njemačke trupe došle. U veljači 1941. u Tripoli, u ožujku 1941. već su bile u napadu na britanske linije. I ti napadi su bili uspješni iz početka i to je naravno dalo Rommelu slobodne ruke da ide dalje. Sad, Britanci nisu vjerovali da će Njemci napasti negdje do svibnja, lipnja. Oni su kalkulirano oslabili taj front u korist ova druga tri o kojima smo pričali, naročito grčki koji je bio najkritičniji u to doba, jer su oni mogli prisluškivati i znali su Rommelove naredbe. Znali su da naredbe nisu da napadne. I zato nisu očekivali napad. Prosti, tu ćemo morati sad onda napraviti digresiju i govoriti malo o tom prisluškivanju. Riječ je o temi koja će dobiti svoju vlastitu epizodu, zasigurno, koju ćemo odrati, ako li ne i 2 epizode. Ali samo ukratko, možeš li objasniti sad našim gledateljima kako su Britanci i saveznici općenito uspjeli prisluškivati sile osovine, konkretno kako su sada Britanci prisluškivali Nijemce. Pretpostavljam da se tu radi o onom ultra programu, ali i s druge strane kako su Talijani uspjeli isto prisluškivati saveznike. Da, o ultri se relativno dosta zna, ušla je u neko opće znanje. Manje se zna da su i Njemci i Talijani, dakle sile osovine, bile gotovo jednako uspješne. Sa britanske strane ultra je naziv za te codebreakere, razbijače kodova koji su u Bletchley Parku prisluškivali. Oni još u ovom razdoblju nisu mogli u stvarnom vremenu prevoditi njemačke signale. Njemački radio signali su bili enkodirani uređajem Enigma, koji imala 4 rotora i kasnije 5 ili 5 i kasnije 6, čime je za svaku pritisnutu tipku su postavili milijoni kombinacija što će izaći na drugom kraju. A ako ste imali uređaj i znali ste šifrarnik, onda ste mogli samo otipkati tu poruku i dobiti ispravan tekst na drugom kraju. To je bilo jako teško za razbijanje. Poljaci su prvi krenuli, to je njihova kriptološka bomba, oni su taj uređaj koji su imali dostavili Britanci, a Britanci su prepoznali značaj toga, nastavili razvijati i tu i tamo su mogli razbiti njemačke kodove. Kad su zauzeli jednu njemačku podmornicu u polovicom 1941. dobili su taj šifrarnik i onda su stvari strahovito ubrzale. I onda su mogli gotovo u realnom vremenu prevoditi sve njemačke strateške komunikacije, što je bilo od ogromne pomoći. A što je bilo sa Talijanima i Nijemcima? Znam da se tu spominje neka famozna Code Black, to jest Black Codebook koje su koristili Amerikanci, to jest njihov ataše u Egiptu i koje je bio, kako da to kažemo, često vrlo kritičan prema Britancima i sve je to u najsitnije detalje znao isporučiti Washingtonu, a zapravo silama osovine bez da je bio svjestan. A Talijani su bez da Amerikanci znaju se došuljali u američku ambasadu u Rimu, poslikali taj Code Black šifrarnik. U Rimu ili? U Rimu. Vratili je nazad i od tog trenutka nadalje su mogli čitati sve američke diplomatske depeše. Imali su američki šifrarnik, mogli su raditi što su htjeli, a kasnije su ga i Njemci probili na svoju ruku. I na taj način taj, ne mogu reći neoprezni, jer on je komunicirao na način na koji mu je rečeno da komunicira i on je slao relativno detaljne informacije o dispozicijama britanskih trupa, zalihama i planovima, a Talijani i Njemci su sve čitali, tako da su imali jako dobru stratešku sliku. Također, usto i Talijani i Njemci su razbijali britanske pomorske kodove, pa su znali položaj trgovačkih brodova relativno dobro, to je naročito Njemcima koristilo Atlantiku za borbu protiv trgovačkih brodova, a na taktičkoj razini Njemci su organizirali u Africi 621. signalni bataljun. Signalni se misli na radio signale. Oni su uz pomoć posebne opreme, zvali su ih cirkus, zato što bi jedan krug šatora postavili gdje god bi bili. Oni su prisluškivali britanske komunikacije, a Britanci su imali slabu radiodisciplinu u to doba. Ponekad su govorili u čistom jeziku bez šifri,
i te šifre su bile primitivne jedinice koje se nisu koje su trebali biti prikrivene su svejedno komunicirale radijem. Radio tišina je jedan od najboljih načina za osigurati da ne budete otkriveni. Dakle, Njemci su to brutalno koristili na taktičkoj razini. Tako da su čak sile osovine imale bolje uređeno prisluškivanje i dekodiranje radioprometa nego saveznici u ovom dijelu rata 1941. godine u Sjevernoj Africi. Znači, dok cijelo vrijeme zapravo pričamo o tom nadmudrivanju generala jednih drugih, možemo jednako tako reći da su zapravo jednim drugima čitali poštu i prisluškivali ih. Važnost elektronskog ratovanja je i danas sigurno bitna i da, fascinantno je gledati sa tom primitivnom opremom koliko su uspjeli postići. Ta priča o elektronskom ratovanju ide dalje, sad ne mogu u detalje, ali i u bitci za Veliku Britaniju i bombardiranjima Njemačke bilo navigacijskih uređaja, onda protumjera gdje su lažni signali slani. Njemci su imali radio navođene bombe, pa su Britanci otkrili kodove i onda su Britanci mogli navoditi te bombe umjesto Njemaca. Fascinantno jedno područje, obradit ćemo ga jedan put. Definitivno u posebnoj epizodi. Vratimo se mi Romelu i njegovom napredovanju kroz britanske pozicije. Relativno brzo je slomio u operaciji Suncokret, zone nulome, znači Suncokret, kažem, ofenziva je iznenadila sve, i Njemce, i Italijane, i Britance koji nisu bili spremni. Dakle, problem je kad se znali Romelove naredbe, nisu znali što će on iduće napraviti, jer je bio toliko nepredvidiv i za svoju komandu. Bengazi je zaobišao kroz pustinju i tako ga odsjekao. I onda se Bengazi morao predati. Da bi ga zaobišao kroz pustinju, u Mečili je zauzeo jednu utvrdu sa 3000 britanskih zarobljenika i njegovi tenkovi su nastavili dalje prema Tobruku. Bengazi je povukli su se snage iz Bengazija u Tobruk, ali nije imao snage da zauzme Tobruk. Tobruk je između Bengazija i Aleksandrije bio najveća luka koja se nudila u tom području. Nije bio veličine Bengazija, a Bengazi nije bio veličine Tripolija. Ali je opet omogućavao da se zalihe dostave na bojišnicu umjesto 1500 km u pozadini. I tako je u travnju 1941. Tobruk stavljen pod opsadu. Romel je nastavio napredovati otprilike do predratne granice Libije i Egipta. Malo ispred nje zauzeo je prolaz Haufaja, dakle jedan prolaz između mora i planina, koji je bio relativno uzak pa je bio lakši za branjenje. To mu je bila krajnja točka. Nije imao trupa, nije imao prvenstveno goriva za daljnje napredovanje, a i britanski otpor se pojačavao. I tu stajemo u travnju 1941. godine. Ima se mi sad malo opet vratiti na jednu širu sliku. Što se u to vrijeme ili oko tog vremena događalo u Istočnoj Africi? Spomenuo si tamo je i dalje nekoliko stotina tisuća talijanskih vojnika, mornarica, zračne snage. Međutim, i Britanci su okolo. Je li tamo dolazi do nekih većih sukoba, ofenziva? Italijani tamo su potpuno opkoljeni. Dakle, oni nemaju mogućnost komunikacije s Italijom. Zrakoplovi su mogli napraviti let u jednom smjeru, ali nisu praktički nikakav koristan teret mogli nositi. Prevesti par ljudi i to je to. Dakle, pomorska komunikacija kroz Suez nije bila moguća i oko Afrike i kroz Gibraltar isto nije bila moguća. Dakle, Istočna Afrika, talijanska Somalija je ostavljena da se sama brine za sebe. Imali su oko 300.000 vojnika, a većina od toga su bili ne Talijani, nego lokalne etiopske trupe. Najbolji od njih su bile Askariji. Oni su iz Eritreje, dakle, oni su već bili 100 godina pod Talijanima i bili su dosta lojalni. Ostale trupe iz Etiopije dosta manje. Imali su 10 razarača, uglavnom stariji, 4 torpedna broda i 8 modernih podmornica. Najveći problem s time je bio što su imali ograničene zalihe goriva i streljiva i bez mogućnosti da se ponovno opskrbe iz matične države. Uvijek se znalo da će, ako Egipat ne bude zauzet u relativno kratkom roku, Istočna Afrika biti u ogromnim problemima. I ovdje su Talijani otvorili ofenzivne operacije. Prve su bile, kad su njihovi mobilni elementi imali su nekih 60 tanketa, dakle nikakve značajne okopne snage. Zauzeli su britansku Somaliju koja se nalazi uz rog Afrike tamo. Britanci su se ciljano povukli. Kako su Talijani išli uz obalu, tako su bombardirali s mora, su imali pomorsku nadmoć. I u roku od 2 mjeseca pala je britanska Somalija. Glavna britanska luka Port Sudan se nalazila sjevernije od Eritreje i ona nije bila ugrožena. Talijani su pokušali 40. Ofenzivne operacije na jugu u Keniji, gdje su napredovali nekih 100 km i onda stali, dakle do srpnja 40. Mjesec dana nakon početka
rata sa Velikom Britanijom. A na sjeveru su napredovali nekoliko desetaka kilometara u Sudan, ali tu su stali. Imali su premoć u trupama, nisu imali zalihe goriva, a nije imalo smisla pješačiti 1000 i nešto kilometara do Kaira uz britanski otpor. Oni su zapravo čekali da Aleksandrija padne. I tako, i što se tiče rata na moru, on je bio intenzivniji, ali nije bio odlučan. Dakle, Britanci su i dalje mogli proći kroz Crveno more, ovaj čuveni Bab el-Mandeb prolaz. Talijanski razarači su znali isplovljavati, znali su tu i tamo potopiti koji brod, ali konvoji su obično bili dovoljna zaštita. Oko 300 talijanskih zrakoplova isto ponekad bombardiralo konvoj, ponekad britanske trupe, ali ih je bilo sve manje i manje kako su rušeni, kako je nestalo rezervnih dijelova i goriva, tako se smanjivalo italijansko zrakoplovstvo, a britansko je raslo tijekom rata. I pretpostavljam da je tu onda došlo do preokreta u kojem su zapravo Britanci preuzeli inicijativu, a Talijani... Tijekom 1941. Da, 1940. su Talijani imali tu ograničenu inicijativu, 1941. se stvari okreću. Britanski napadi su bili fokusirani na sjeverno ratište, na Eritreju. Dovukli su 2 indijske divizije, trenirane po britanskim standardima, i one su započele napadati talijanske trupe. Bilo je nekoliko manjih amfibijskih operacija i bilo je pomoć od strane francuskih i belgijskih trupa, slobodnih Francuza i Belgija iz Konga, koji su propješačili kroz pustinju, vjerojatno su ipak imali neka vozila, kroz središnju Afriku, tako da su napadali sa zapadne strane. I imali su pomoć dosta, kako da kažem, pozadinskih gerilaca. Dakle, to je bila snaga Gideon, generala Orda Wingatea, on je kasnije poznat u Burmi po Činditima, misija 101 i snage Gazela, koje su dizale bune kod etiopijskog stanovništva u pozadini i na taj način otežavale talijanskim trupama borbu na prvom dijelu fronta. Dobro stare britanske taktike zapravo. Naravno. Za razliku od Sjeverne Afrike, gdje smo vidjeli te masovne opkoljavanja i gubitke, predaju 40.000 vojnika jedan dan, toga nije bilo u Istočnoj Africi. Talijanske trupe su se bolje borile u Istočnoj nego u Sjevernoj Africi. Nije bilo masovnog predavanja, nije bilo odlučnih bitaka, nego postepeno su Britanci kroz bolju opskrbu, više streljiva, s vremenom i bolje zrakoplovstvo, nadjačali talijanske trupe i malo pomalo osvajali, tipa Masava je pala 8.4.1941. u travnju, a Addis Abeba je pala 6.4. 2 dana ranije. A također to je bilo spojeno sa napredovanjima na jugu protiv talijanske Somalije. Sve u svemu, tu negdje u travnju je prestao organizirani talijanski otpor. Do tada su oni kroz bolesti i kroz gubitke u borbi izgubili od 300.000 vojnika oko 220.000 kroz jedno prethodnih 10 mjeseci borbe. Nisu imali načina da dopreme pojačanja. Otpor je trajao. Tih 80.000 talijanskih vojnika je ostalo utvrđeno u unutarnjim utvrdama u Etiopiji, ali nisu utjecali na daljnja ratna zbivanja. Dakle, te francuske, belgijske trupe i neke indijske su ostavljene da počiste te talijanske utvrde. Crveno more otvoreno za promet. Nakon travnja više Istočna Afrika nije bila ozbiljna smetnja. Mi prije nego se opet vratimo situaciji baš u samoj Sjevernoj Africi, kratko na sam sjever i na Mediteran koji smo ovlaš spomenuli, objasni samo koliki je značaj trenutno u bojištu u Sjevernoj Africi bio u tim konvojima koji su prolazili kroz Mediteran i u zalihama koje su jedna i druga strana dobivale. I način na koji su jedna i druga strana bile napadane u Mediteranu. Znači, konkretno tu mislim na britanske položaje na Malti, na Italiju, samo Italiju, znači i sve svoje luke koje su držali na prvenstveno Siciliju i naravno na položaje koje su Njemci držali na Kreti. Da, dakle, sam pomorski rat na Mediteranu je ne svoja emisija, nego svoje 2 emisije. Ukratko reći da je tu bio jojo efekta, dakle, Talijani su imali malu premoć u početku, onda su Britanci bombardirali Taranto krajem 1941. i potjerali talijansku flotu gore sjevernije u Napolji i u Dženovu. I to je dalo
Britancima prevlast, a onda su talijanski ljudi žabe Aleksandriji potopili 2 britanska bojna broda koji su samo sjeli na morsko dno, ali su 6 mjeseci bili van akcije i to je pak onda talijanskoj floti dalo određenu premoć. Također zračne snage su bile ključne, čak važnije od pomorskih, jer čak i Matapan nije ključna pomorska bitka. Je, Talijani su izgubili 3 krstarice, ali nisu izgubili rat. Ostatak mornarice je bio još dovoljno snažan da prihvati borbu. Ali zračne snage su one koje su obavile većinu tereta. U talijanskom slučaju to je bila Sicilija, s koje je bilo relativno lako dograbiti Maltu. Ali Italijani nisu bili dovoljno snažni da potisnu britansko zrakoplovstvo s Malte. A Britanci su postepeno pojačavali svoje zrakoplovstvo na Malti i koristili kao bazu i za podmornice i za površinske snage. To je eskadra K, koja je operirala protiv talijanskih konvoja uz Tunis. A ona bi imala 2 krstarice i 2 razarača i kasnije još jedna eskadra, ne znam, nije H nego je I, ona isto imala krstaricu i 2 razarača, dok oni nisu krajem 1941. letjeli u italijansko minsko polje i pola ih je potopljeno. I dakle, 1941. godine Talijani imaju deficit, zato što sve više i više njihovih trgovačkih brodova biva potapano od zrakoplova s Malte. Međutim, prvo pada Kreta, to je prva prekretnica. To je polovicom 1941. godine i to omogućava Njemcima da sa svojim zrakoplovima dosegnu praktički do Afričke obale i na taj način konvoji britanski za Maltu budu u dometu njemačkog zrakoplovstva. To znači da više nema samostalnih brodova koji idu na Maltu, samo organizirani, dobro branjeni konvoji. Drugi presudan trenutak je kraj 1941. i početak 1942. kad dolazi drugi Fliegerkorps iz Sovjetskog saveza, dodatnih 500 zrakoplova. 1942. govorimo 40% Luftwaffe u Mediteranu. Uz Veliku Britaniju, obranu Rajha i istočno ratište, 40% u Mediteranu. To je glavno zračno bojište za Njemce. I Njemci od kraja 1941. do prve polovice, kroz 1942. potiskuju Maltu, uništavaju, neprekidno i bombardiraju. I time se njemačka opskrba i njemačka i italijanska opskrba poboljšava, zato što nema više to, Malta gubi taj ofenzivni potencijal kroz svakodnevno bombardiranje aerodroma. I apsolutno je bilo ključno, znači bilo je mjeseci kad su Italijani gubili po 30-40% poslanih brodova. Recimo, poznat je slučaj krajem 1942. kad su kroz Ultru Britanci otkrili 2 talijanska tankera i potopili ih. A da ne otkriju da je pitanje Ultra, uvijek je izvidnički zrakoplov morao prvo nadletjeti tanker i onda doći bombarderi. Na taj način nisu otkrivali da imaju zapravo i bez izvidničkog zrakoplova su znali gdje je taj brod. 2 tankera od 25.000 tona goriva. I to je ogroman problem. Kad god bi tako konvoj bio pogođen, dakle, definitivno je opskrbna situacija utjecala na ofenzivni potencijal i na taj jojo efekt. Pa ajmo se mi onda vratiti baš na te ofenzivne operacije u Sjevernoj Africi, općenito operacije u Sjevernoj Africi. Ispričali smo, znači, Rommel napreduje. I dolazimo sad tu onda do kasnog proljeća i ljeta 1941. Što se tu događa? Kako je stanje u Tobruku koje je pod opsadom? Spremaju li saveznici neki svoj odgovor ili ne? Da, Tobruk je bio razlog zašto, jedan od razloga uz opskrbu i nedostatak trupa, zašto Rommel nije mogao napredovati. Jer Tobruk je značio da su, u njemu je bilo 25.000 dobro oskrbljenih britanskih australskih, novozelandskih, indijskih i kasnije čeških i poljskih trupa koje su branile taj grad i one su imale čak i tenkove. Rommel nije uspio suzbiti opskrbu Tobruka. I time Tobruk nije bio opasnosti da padne. Obrana je bila jaka. 35.000 talijanskih i njemačkih trupa je držalo opsadu. Oni su pokušali na samom početku probiti se do luke, nisu uspjeli i onda 231 dan je trajala ta opsada. Ovi vojnici unutar Tobruka su se nazivali štakorima Tobruka jer su živjeli od ruševine do ruševine uz povremeno bombardiranje. Nije bilo nešto sjajno, ali obrana se država. I bez Tobruka, s Tobrukom u pozadini, Rommel nije mogao ići naprijed. Jednu anegdotu bi samo ispričao, kad su se Poljaci
iskrcali. Nakon što su pola godine Australci držali pozicije, bilo je vrijeme da se rotiraju van, jer bili su već umorni, bolesni, iscrpljeni, došla je poljska brigada. I okej, kaže britanski zapovjednik, ovo su naši bunkeri, ovo su talijanski, ovdje imaju artiljeriju, ovdje su strojnice, ovdje je minsko polje. Kaže Poljak, okej, a to su Talijani, gdje su Njemci? Da, evo malo ovdje istočnije, ovdje je ovo brdo drži Njemci, aha, okej. Sat vremena kasnije eksplozije, trube, pucnjava, Poljaci krenuli u juriš na Njemce. Nije bilo briga za Tobruk i Sjevernu Afriku. Oni su došli u Sjevernu Afriku ubijati Njemce. Čim su se iskrcali protiv svih naredbi, samo inicijativno su krenuli u juriš. Koji je bio odbijen, ali pokazuje taj elan. Namjera je važna. Ajmo mi se od Tobruka maknuti prema drugim operacijama koje su se događale u to vrijeme. Bilo ih je nekoliko. Možeš li ukratko spomenuti o čemu je bio riječ? Idemo ukratko jer prve tri nisu bile odlučne. Operacija Brevity je poduzeta 15.5. To je bio britanski napad da se pokuša osloboditi put do Tobruka. Trebao se napasti pravac Halfaja, Solom i Capuzzo. Solom i Capuzzo su bile talijanske utvrde iza prolaza Halfaja u pozadini. Prvi napadi su pali na Talijane i zauzet je prolaz Halfaja. Ali njemački protunapad kroz pustinju tenkovima je nanio dovoljne gubitke Britancima da opozovu svoju ofenzivu. Dakle, prvi pokušaj u 5. mjesecu je propao. Njemci su imali na operaciju Škorpion, to je bio napad koji je vraćen prolaz Halfaja u njemačke ruke. On se dogodio tu u 6. mjesecu. Nakon toga imamo operaciju Battle Axe. Britanci su iskoristili sredinu 1941. godine da se pojačaju. M su povučene trupe iz Istočne Afrike, kako sam opisao. M se jedna divizija oslobodila iz Iraka, gdje sam spomenuo onu pobunu koju su gušili. I iskrcan je konvoj Tigers, 238 tenkova i 43 lovca, čime je ojačana čuvena 7. oklopna divizija, pustinski štakori, Desert Rats. 15.6. je pokrenuta operacija Battle Axe, 25.000 Britanaca u drugom pokušaju da se probiju do Tobruka. Napad na Halfaju nije uspio, sad su je držali Njemci, ne Talijani, tako da su ju obranili, ali su zauzeli talijansku utvrdu Capuzzo. Opet ista stvar, preko pustinje su zaobišli glavne položaje i Njemci su krenuli protunapad i kao što je Romeo ranije kod Arasa u Francuskoj naletio na britanske Matilde, sad je opet naletio na britanske tenkove Matilda koje njemački tenkovi nisu mogli probiti njihov oklop, tako da je prvi njemački juriš bio razbijen i Romeo je morao povući divizije iz opsade Tobruka, pojačati ih Talijanima i treći dan britanske ofenzive uspio je svoj napad iz pustinje kojim je grozio britansku pozadinu, uništio puno tenkova u tim direktnim sukobima. Moram ovdje reći jednu stvar. Zašto je Afrika Korps, tako se već zvala službeno Romeova formacija, koje taktike je koristila? Njemci su super uspješno kombinirali različite rodove oružja. Znači, išla je linija topova i pješadije, linija tenkova i pješadije. I onda su one skakale jedna ispred druge i tako su u svakom trenutku tenkovi bili zaštićeni protutenkovskim topovima. I Britanci nisu imali sličnu taktiku, nisu kombinirali snage na sličan način. I to je Romeo u situacijama 1 na 1 koje su se često događale u pustinji, gdje su samo mobilne oklopne snage bile na raspolaganju, omogućavao da pobijedi Britance. I operacija Battle Axe je razbijena krajem 6. mjeseca 1941. godine. General Wavell je smijenjen, a Claude Auchinleck ga je zamijenio na mjestu vrhovnog savezničkog zapovjednika za afričko područje. I što je prvi potez Clauda Auchinlecka sad kad preuzima zapovjedništvo? Planirati treću operaciju. A ta je? Smjenjivanja, pokušaja da se oslobodi Tobruk. No, trebalo je nekoliko mjeseci da se britanske snage obnove nakon poraza operaciji Battle Axe,
a u to doba je pokrenuta invazija na Sovjetski savez, što znači da Rommel naprosto nije bio prioritet u tom trenutku. U to doba je osnovana i 3. divizija Afrika korpsa, dakle, originalno su imali 5. laku, 15. oklopnu, 5. laka je preimenovana i ojačana u 21. oklopnu, dakle imali su 2 oklopne divizije, a 90. lagana Afrika divizija je bila sastavljena od njemačkih legionara u legiji stranaca i od lokalnog stanovništva koje je bilo lojalno Njemcima, tako da 3 divizije imao Rommel u to doba, ali više od toga nije mogao dobiti. To je bila operacija Crusader. Saveznička operacija Crusader. Znači, konsolidirali su se Britanci koliko su mogli, primili su trupe iz Grčke i iz Krete, obnovili su ih, dopremljena je nova oprema, novi 41. Ne, to je idući. Dopremljeno je nove zalihe, trupe su obnovljene, sve jedinice su dovedene na punu snagu i govorimo sad već o 11. mjesecu 1941. godine. Dakle, skačemo 5 mjeseci unaprijed iz lipnja u studeni, zašto se osim opsade Tobruka ništa drugo nije događalo na ovom frontu tih 5 mjeseci. Snage uoči operacije Crusader, križar, to je ta velika ofenziva, su bile podjednake na obje strane, oko 120.000 ljudi, 750 savezničkih protiv 550 njemačkih i talijanskih tenkova. Uvijek treba naglasiti to talijanski, jer talijanske trupe, naročito pješačke divizije, su slabije od recimo savezničkih i talijanski tenkovi su slabiji od savezničkih. Tako da čak i kad su brojke podjednake, to opet u materijalnom smislu znači uglavnom da su sile osovina slabije od Britanaca. Njemačka opskrbna situacija je bila loša, spomenuo smo 1941. još nije došao taj Fliegerkorps 2, još je Malta bila jaka i otežavala konvoj. Bengazi je bio bliže, ali i Bengazi je imao dosta manji kapacitet od Tripolija, pa opet 60% Rommelove opskrbe išlo preko Tripolija uz obalnu cestu 1500 km. Podložno napadima britanskih gerilaca, Long Range Desert Groups, kasnije SAS-a i zrakoplovstva. 7. oklopna divizija je krenula preko pustinje. Dakle, opet imamo napad, se otvara ne uz dobro utvrđenu obalnu cestu, nego za obilaskom obrambenih linija kroz pustinju. I njemački tenkovi prvo su razbili Britanci diviziju Ariete, znači tu talijansku, ali onda su Njemci dovukli sva tenkovska pojačanja i praktički razbili 7. oklopnu diviziju za uzvrat. No, dok su se Njemci i 7. oklopna divizija koškali u pustinji, dotle su Britanci uvukli novozelandsku diviziju između tih bitaka u pustinji obrambenih linija, praktički do obruča Tobruka. I započeo napad na talijanske snage s leđa, uz napade iz samog Tobruka koji su bili pripremani isto tako mjesecima. Dakle, Rommel, nakon što je pobjedio 7. oklopnu diviziju u pustinji, kreće u novozelandsku pozadinu, ali luta 2 dana po pustinji i obali i ne nalazi ništa. Nekako je uspio promašiti svaki i konvoj i mora se povlačiti uz nedostatak goriva. A dotle Novozelanđani pojačavaju pritisak i spajaju se sa trupama iz Tobruka. I Rommel više nema zaliha. On u tom trenutku nema goriva da slomi i da ponovno uspostavi obruč oko Tobruka. I mora se povući na liniju kod Gazale. To znači da su između Tobruka i ostavljene 3 pozicije poraz Haufaja, ja mislim Capuzzo i Solun, i da su se njemački i talijanski vojnici ostavljeni u britanskoj pozadini morali predati. Nove britanske trupe su ojačale 7. oklopnu diviziju i krenuo je progon njemačkih snaga koje su se povukle 50 km od Tobruka na novu obrambenu liniju. Dosta njemačkih tenkova u tom povlačenju izgubljeno. Još jedna važna stvar. Onaj tko kontrolira bojište nakon bitke može popraviti svoje oštećene tenkove. Onaj tko je potisnut s bojišta nakon bitke je izgubio tenk nakon makar i najmanjeg kvara. Njemci u povlačenju gube tenkove i jako slabe. I Britanci ga potiskuju skroz do El Agheile. Pokušali su Njemci postaviti novu liniju kod Bengazija, nisu uspjeli, taj jojo se po drugi put vraća, Britanci po drugi put
već u 2 godine dolaze do El Ageive, dakle 500 km od Tripolija. Britanci imaju 17.000 gubitaka, Njemci također 17.000 ljudi, a Talijani oko 23.000. Dakle, ukupno 17:40. Dosta toga u trupama koje su se predale u tim garnizonima koji su ostavljeni u pozadini kad su se spojili Britanci sa Tobrukom. Dakle, priličan Rommel poraz i velika pobjeda novog generala Auchinlecka. A također, i zvona na uzbunu u Berlinu, bilo je jasno da sa 2,5, 3 divizije se ne može dobiti rat u Sjevernoj Africi i time ulazimo u 1942. godinu. I pretpostavljam da tu opet dolazimo od onoga, nekome su se opskrbne linije rastegnule, drugima su se smanjile, plus iz Berlina su odlučili znatno pojačati Rommela. Što se onda događa u toj 1942. Prvo, isto što i u 1941. Rommel kreće u agresivno izviđanje i te rastegnute britanske linije uspijeva probiti i uspijeva vratiti Bengazi. To se događa u siječnju i veljači 1942. godine. Dakle, to nije masovno, na kraju ispala masovna ofenziva, krenulo je kao agresivno izviđanje s 3 kolone, 3 okopne kolone, koje su naišle na toliko slab otpor da je Rommel rekao, ok, idite dalje, ajmo sad do Bengazija. Zauzeli su opet svoju formaciju kod linije Gazale, 50 km zapadno od Tobruka. Tobruk je još u britanskim rukama i tu se front stabilizira. Tu se onda događaju ove stvari oko Malte. Malta je potisnuta. I potiskivanje Malte i blizina Tripoliju i Bengaziju znači da je opskrba sad lakša za Rommela, a opet teža za saveznike. I jel tu već onda dolazi do one čuvene bitke kod Gazale ili... Trebalo je još 4 mjeseca da se dopremi dovoljno goriva, zaliha, tenkova. Tenkovi su ključni u pustinji, važniji čak nego igdje drugdje. Zbog brisanog terena, zbog nemogućnosti da se uzme zaklon u šumama ili brdima, okopna vozila su bila apsolutno ključna i tu i Britancima i Njemcima bilo jasno da pješačke trupe ne moraju niti doći u bitku, jer oklopne divizije na brisanom prostoru su radile što su htjele pješačkim formacijama. I Britanci i Njemci i Italijani se motoriziraju jer Talijani ne do kraja nisu mogli, jer naprosto pješačke formacije u pustinji su beskorisne. Ukratko manevarske ratovanje. Potpuno manevarski, da. To ga čini zanimljivim i atraktivnim od mogućnosti tih velikih, dubokih proboja. I da, u lipnju 1942. Rommel je spreman za svoju ofenzivu. To je takozvana operacija Venecija. Britanci su se utvrdili u obrambenim položajima, takozvanim kutijama. Ako je nazovem kutije, onda misle na obrambene položaje, obično površine 3x3 km, koje brani jedna brigada, koji se zovu kutije, zato što su sa svih strana zaštićene od napada, jer se očekuje da budu izolirani, da se nastave boriti u izolaciji. Britanske snage su ojačane američkim tenkovima M3 Grant, koji imaju topove 75 mm, što je veće nego što Njemci imaju. Velik broj topova 6 funtaša je dopremljen na britanskoj strani. To su dosta dobri protutenkovski topovi. Znači, Britanci su se osjećali samopouzdani da mogu odbiti bilo kakav Rommelov napad. Rommel je napao južnije nego ikad do sada, kod Bir Hakaima, koji se nalazi nekih 150 km u pustinji. To je bio najjužniji taj boks, obrambena ta kutija. A između tih obrambenih kutija, koje su bile svaki 10 do 15 km, su bila minska polja. On je htio zaobići najjužnije, a talijanska divizija Ariete je napala direktno slobodne Francuze u Bir Hakaimu, na krajnjem jugu. 10 dana nisu ga uspjeli zauzeti i britanski protunapadi 7. okopne divizije su zaustavili Rommela. Povukao se malo zapadno, malo sjevernije od tog Bir Hakaima, tako da su mu leđa bila naslonjena na britanska minska polja, a izradio obrambene pozicije prema naprijed. A kroz minsko polje su probijena 2 tanka puta, talijanski inženjeri su 2 uske ceste kroz minsko polje. I to je bila opskrba. Tu su kamioni donosili streljivo, gorivo, hranu, vodu. I on je tako u pustinji napravio usred pustinje obrambenu poziciju, takozvani kotao. To su Britanci nazvali kotao, cauldron, je na engleski. I Rommel je prvo htio razbiti britanske oklopne snage, manevarske snage, prije nego što krene dalje napad na Tobruk i ostatak britanske linije. A nažalost, Britanci se nisu dobro koordinirali.
Oni su imali jednake snage i jače od Njemaca, njihovi novi tenkovi Grand su bili bolji i to su se Njemci neugodno iznenadili kad su počeli na većoj dometu gubiti tenkove nego ikad do tada. I Njemci su se utvrdili koliko god su mogli. Dakle, one to čuvene topove, protuzrakoplovne topove 88 mm, 88 su ukopali koliko god su mogli u skrivene položaje. I problem je bio što su saveznici napadali pojedinačno, dakle brigada po brigada. Mjesto da napadnu u jedan dan iz 5 smjerova, oni su uz 5 dana napadali iz po jednog smjera. I onda su Njemci prvo držali liniju, gdje linija je prijetila da će pući, tu bi njemački tenkovi došli i pojačali linije. Britanci su izgubili ogroman broj tenkova u tim protunapadima, oko 300 tenkova. I tada je Rommel rekao, ok, idemo naprijed. 13.6. je takozvana Crna subota. Dakle, Rommel je u pustinji već skoro 2 tjedna boravio. 13.6. Crna subota za Britanci. Njemci su krenuli u napad i Knightsbridge je bila britanska ta kutija, obrambeni položaj. I 3 njemačke divizije uz diviziju Ariete su u cijeli dan u uvjetima pustinske oluje, dakle, kad je vidljivost bila nikakva, ali Njemci su toliko pažljivo mapirali teren i imali radiokomunikaciju sa svakim tenkom, da su te 4 divizije okružile, uništile taj Knightsbridge i ogromne oklopne snage tamo. 230 od 300 prisutnih britanskih tenkova je taj dan u Crnu srijedu 13.6. uništen u Knightsbridgeu. I to je oslobodilo put Rommelu da stekne slobodu manevra u britanskoj pozadini. Prva stvar, vratio se na zapad, okružio Tobruk i odmah prvi dan krenuo u napade. Tobruk je bio branjen sa 33.000 ljudi, dakle više nego prvi put, ali njemački napadi su bili toliko brzi da se obrana nije stigla organizirati. Britanci nisu znali, nisu mogli sami dogovoriti da li će ga evakuirati, što je bio plan u jednom trenutku, ili će ga braniti 2 mjeseca, što je Auchinleck htio. Churchill nije bio jasan. Uglavnom, Afrika Korps je našao slabu točku na istočnom dijelu, provalio, zauzeo luku i sve zalihe u luci. I u tom trenu svi britanski vojnici nisu imali pristup svojim zalihama. Iako su bili jaki u broju i u elanu, u roku od 24 sata predao se čitav garnizon u Tobruku. 33.000 ljudi u roku od 2 dana se predalo. Time da neke divizije i brigade nisu niti ispalile metka, nisu niti stupile u borbu. Toliko je brutalan bio taj njemački Rommelov proboj i zauzeće luke. Zarobljeno je 1000 vozila, 5000 tona hrane, 1400 tona benzina. Dovoljno opskrbi da Afrika Korps dođe do Egipta. To je druga najveća predaja u britanskoj povijesti, u Drugom svjetskom ratu, iza Singapura, tamo je preko 100.000 ljudi se predalo. Rommel je promoviran u feldmaršala. Hitler je bio toliko zadovoljan tom bitkom kod Gazale, tom operacijom Venecija, njenim uspjehom, uništenjem svih velike većine britanskih trupa, svih oklopnih i zauzećem Tobruka. Ali to je stvorilo ogromnu stratešku dilemu. Zašto? Zato što su Italijani, a u zadnjih pola godine i Njemci, planirali eliminirati Maltu, taj trn u oku, taj trn u svojoj pozadini koji ih je sprečavao da slobodno komuniciraju sa frontom. Plan je bio zauzeti Tobruk, stati i zrakoplovstvo da se kompletno prebaci na operaciju zauzimanja Malte, koji bi se vršilo pomoću padobranaca i talijanskih trupa iskrcanih brodovima. Ali s druge strane, put do Egipta je bio otvoren. Britanske oklopne jedinice nisu postojale. A Egipat je i dalje ta glavna nagrada zapravo koju želiš cijelo vrijeme. Ako se uzme Aleksandrija, presječeno je carstvo na pola. To je prilika koju je zaista pitanje da li će se ikad ponovno pojaviti. I Hitler kaže Rommelu, Božica sreće se osmijehne samo jednom u životu. Idi naprijed. Hitler je nakon nije vjerovao operaciju na Malti. Nakon gubitaka na Kreti i Göring je bio protiv napada iz zraka. Oni su se bojali ponovno gubitaka među padobrancima. Radije su, Hitler je presjekao i rekao idemo iskoristiti priliku, idemo zauzeti Egipat. I to nas dovodi zapravo do prve bitke kod El Alamena, a njoj ćemo se baviti u nekoj drugoj epizodi. Možeš nam samo ukratko
reći je li to još bilo nešto značajno što se dogodilo prije te bitke same? Bila je jedna bitka prije, evo vam je kod Mersa Matruha, ali to isto možemo idući put. Pokreti nije bila ključna, opet je Romeo uspio razbiti britansku liniju koju su uspostavili, a ostale detalje bi sačuvao za iduću emisiju. Matija, puno hvala, bilo je dosta zabavno i obećamo našim gledateljima da ćemo vrlo skoro snimiti sljedeći nastavak. Može. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna epizoda podcasta Prva linija. Lajkajte ako vam se svidjelo i nemojte se zaboraviti pretplatiti na YouTube kanal Jutarnjeg lista na kojem uz Prvu liniju možete gledati i neke druge emisije koje rade naši novinari. Hvala i gledajte nas opet.